Nongeye kuramuka bakunzi ba Umwami Films, igitondo cyiza ndetse n'icyumweru cyiza kuri mwese. Ni amakuru y'imikino agarutse kuri iki cyumweru. Bimeze bite rero? Nge ndi Kema, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye. Nanjye amazina ni Ene. Kanda like, subscribe, share na comment. Twikomerezanye n'Umwami Films tubageza amakuru yaba muri cyumweru muri weekend. Aga subscribe karakenewe rero, nako gashare na likes tubihera amakuru gatanu ku kandi. Ati rero amakuru agezweho ku iki cyumweru, gusa reka tubanze duhere ku mikino yarayibaye imwe n'imwe aho amakipe yesuranye kakava. Ikipe ya Chelsea kuri wa gatandatu yakiraga Sunderland, tibimeze bite rero? Ikipe ya Chelsea yahuye n'uruva gusenya ikubitwa na Sunderland, iratunguye cyane ibitego 2-1. Ibitego 2-1 rero. Igitego cya Chelsea cyatsinzwe na Garnacho ku munota wa 4, ikipe ya Sunderland iza yishyura. Nuko umukino warangiye Sunderland yegukana amanota 3 kuri wa gatandatu. Match yakurikiyeho saa 10 Newcastle yavumburanye n'ikipe yitwa Fulham ikubita ibitego 2-1. Nyuma ya Newcastle yakubitaga Fulham ibitego 2-1, hari undi mukino utegerejwe n'abafana benshi bari kwibaza ese Ruben Amorim ndetse n'ikipe ye barongera kwitwara neza ku mukino wa gatatu. Abafana bari bawutegeranyije amakenga menshi, bategereje ko byibura bakinyara mu isunzu iyo mikino 3 bakayitsinda. Nuko byaje kugenda neza, Manchester United yaje kwihererana ikipe ya Brighton yayinyaritse ibitego 4 rero. Ati byagenze gute? Daje uitwa Matheus Cunha vundezamo Casemiro Mbemo ibitego 4 rwose bakubita ikipe yitwa Burton and Hove Albion. Nje wicyashimishije kuri no mukino rero ni kufura y'umusore bita Danny Welbeck, yakubise kufura kabisa yakamaramaza, biza kurangira ndetse Brighton yishyuye n'igitego cya kabiri ku munota 90, ariko Man U yihagararaho amanota irayacyura nyuma yuko Mbemo yamaze guterekamo igitego cya 4. Twikomereza kundi mukino wabaye akamaramaza, abakunzi ba Liverpool bari kurira ayo kwarika. N'umukino wa 4 wikurikiranya, ikipe ya Liverpool itakaza amanota 3 muri champion. Ni muri champion kandi wibuke ko no muri Champions League Liverpool yaje gutakaza amanota kwa Galatasaray bakubitwa na Victor Osimhen. Ati byagenze gute rero kuri no mukino? Ikipe yitwa Brentford yaje igufatira ikipe yitwa Liverpool itambika ibitego 3-2 rwose, aho ikipe ya Liverpool bose irakomerewe. Umutoza witwa Arne Slot yicare intebe ishyushye kuko imikino 4 iheruka yose ya Premier League yarayitsinzwe, kandi ni ibintu bibi cyane kuba The Cops, ku bantu ba Liverpool. Abafana bayo bose batangiye kwataka umutoza, abakinnyi atese byagenze bite rero? Ati byagenze bite rero baraba, ariko nta no kubura no kubataka kubera ko ikipe ya Liverpool ni ikipe yashoye amafaranga menshi ku isoko byigura n'igurisha. Ikipe ya Liverpool yashoye amafaranga menshi mu kugura Alexander Isaac nk'umwataka, igura na Ekitike, igura na Fran Wirtz. Abo n'abakinnyi batwaye amafaranga menshi mu ikipe ya Liverpool, ariko ubu ngubu tuvugana Liverpool imeze nk'ikipe ifite umunaniro imaranye imyaka 10 kandi ifite abakinnyi bashyashya. Ariko kuri no mukino haje kuba kandi gashya rero, ngo kare akahe agashya gatangaza abakunzi b'umupira w'amaguru n'umusifuzi, aho yagize umusifuzi wo hagati yagize imvune, uwo bita Simon Hope yagize imvune rwose, simburwa no bita Tom Lambson. Ako kabari agashya rero kaba kabyutse kavugwa mu mupira w'amaguru. Reka twihute twigire muri La Liga Santander, champion ya Espagne yakomezaga imikino yabaye. Tubwire iyo mikino yabaye. Reka imikino tuyicamo twirukanka. Ikipe yitwa Girona yanganyije n'ikipe yitwa Oviedo ibitego 3-3. Yo bita Espanyol yafashe bita El
Nice ikubita igitego kimwe ku busa naho ikipe yitwa Athletic Club de Bilbao yaba Nico Williams yatunguwe cyane n'ikipe yitwa Getafe ikubita igitego kimwe ku busa. Naho match ya nyuma yabaye kuri uwo munsi muri La Liga Santander ikipe yitwa Villarreal yaba Nicolas Pepe yaje gufata witwa Valencia yisanze mu rugo yitambika ibitego bibiri ku busa. Reka dukomeze muri shampiyona y'Abataliyani Serie A yakomezaga nayo kubite tubangura rero Parma yaje gunganya ubusa ku busa na Como yaba Nicopaze. Udinese inganya itsinda ibitego 3-2 rice. Napoli yihererana Eteri Domira inyabika ibitego 3-1 aho ngaho Kevin De Bruyne muri Napoli yaje kugira imvune nubwo ari we watsinze penalty igitego cya mbere. Cremonese yaje kunganya igitego kimwe n'ikipe ya Atalanta. Reka tunayagire tukomeza tumaruka muri Ligue 1 France Ligue 1 ikipe yitwa Paris Saint-Germain yafashe ikipe yitwa Brest itambika ibitego 3 ku busa aho twabonye wita right back mwiza cyane wita Ashraf Hakimi atsinda ibitego 2 wita Desire Doué asoza ikipe kabisa. Undi mukino wabaye wita Monaco yafashe wita Toulouse itambika ibitego kimwe ku busa. Match soje wita Ligue 1 habaye cyo bita gutungura gukomeye cyane aho ikipe yitwa Rennes yatunguranye ikubita ikipe yitwa Olympique de Marseille ibitego 2-1. Reka tunyaruke tunyanyagira twerekeze muri German Bundesliga yakomezaga nayo kuri uyu wa gatandatu. Ikipe ya Augsburg yaje kunyagirwa bibi cyane inyagirwa ibitego 6 ku busa ikubitwa n'ikipe ya RB Leipzig. Frankfurt yaje gutsinda ibitego 2 ku busa na St. Paulo. Hamburg iza gutsindwa igitego kimwe ku busa mu rugo na Wolfsburg. Werder Bremen inganya iza gutsindwa ibitego 3-1. Borussia Mönchengladbach yaje guhabwa umutuku kare cyane itsindwa n'ikipe ya Bayern Munich ibitego 3 byose byabonetse mu gice cya kabiri. Borussia Dortmund ikomeza amanota yayo itsinda igitego kimwe kwa Rennes. Reka mpambutse uno munsi iyo ni imikino yabaga ku munsi w'ejo ku wa gatandatu. Reka twambuke uno munsi ahategerejwe umukino ukomeye cyane El Clasico ariko tugiye kubanza ducemo mu yindi mikino igiye itandukanye iraba uno munsi. Muri English Premier League ngo haraza kuba imikino imeze gute rero ku masaha y'isa 10 bita Bournemouth yaba Anthony Semenyo iraza kwakira bita Nottingham Forest irakomerera n'umutoza bita Sandaishe aho imaze imikino igera mu 6 idatsinda isigaye itsindwa buri gihe aho bamaze kwirukana uwo bita Nuno Espirito Santo nta mukino n'umwe baratsinda bikomeje kugorana cyane. Saa 10 n'ubundi Arsenal irakira bita Crystal Palace. Arsenal rwose irasabwa gutsinda kugira ngo ikomeze iyobore table. Arsenal ifite akazi gakomeye. Mwibuke ko Crystal Palace nimwe yaba Mateta abana bahungu bafite ukuntu bakwirukasa bakagukubita ibitego bimwe ngo bya counter attack. Arsenal ifite kwitonda rero kugira ngo ikomeze kuyobora urutonde rwa shampiyona iyiturije yitonze. Aho saa 10 twakomeza n'ikipe yitwa Aston Villa yakira iyo bita Manchester City nayo yatangiye nabi ariko bimeze neza imikino 5 iheruka yose arayitsinze ishaka gukomeza gushyira igitutu n'icyotere kuri Arsenal ngo reko yayipesinga kuri table aho ikipe ya Liverpool ubona yarasigaye maze gusemeka. Saa 10 hari n'ikipe yitwa Wolverhampton Wanderers ibirura biraza kwakira bita Burnley. Naho match gusoza muri Premier League ni saa 12 n'igice iyo bita Everton iraza kwakira bita Tottenham ya Thomas Frank isigaye rwose ryanira kebana aho rwose mu mikino iheruka yatsinze udukipe dukubiti nyanyagira. Hano kuri no mukino wa Aston Villa na Man City icyo navugaho Aston Villa ize kwitonda neza kuko Man City uyu mugabo bita Eric Brunde Haaland ni umugabo wagaragaje ko yashobora kugutsinda ibitego 10
mu mukino umwe rwose Haaland amahirwe yabonye yabigukubita ataza gukomeza kwandika amateka kuri uno mukino wa Aston Villa. Reka tunyanyagire muri Espagne, usibye El Clasico iri bube hari indi mikino iraza kuba Mallorca iraza gukina na Levante, Osasuna ikina na Celta Vigo, Real Vallecano yakire ikipe ya Deportivo Alaves. Mu Butaliyani bimeze gute rero? Mu Butaliyani yo bita Serie A uyu munsi barakomeza. Torino irakira ikipe yita Genoa, iyo bita Sassuolo yakira icyo bita Roma, naho iyo bita Hellas Verona yakira Cagliari, Fiorentina yakira Bologna. Shoke y'umunsi, match y'umunsi mu Butaliyani iyo bita Lazio de Roma irakira bita Juventus. Aho tuvuye ni mu Butaliyani, reka tujye muri Ligue 1. Abafaransa baraza kuba shampiyona nabo yakomeje. Lille saa 10 iraza kwakira Metz, Angers yakire Lorient, Auxerre n'agakipe kazamutse kakire L'Exavre, Reims yakire Nice na Lyon ize gukina na Strasbourg. icyo navuga muri Ligue 1 ikipe yitwa Strasbourg ikomeje gutungura amakipe menshi, aho imaze umwaka ushize yabaye qualified muri Europa League, ariko uyu mwaka rwose amakipe yameye nabi n'ubushize yari yishapeje bingana ibitego 3-3. urabona ikipe yitwa Strasbourg niyo kipe ifite average y'abana bakiri bato imyaka 18, urumva ni ikipe y'abana bakiri bato cyane. iyi kipe ni kuyitondera uno mwaka izatanga akazi cyane, izatanga akazi gakomeye cyane. German Bundesliga iraza kuba yakomeje. Leverkusen saa 10 n'igice iraba ikina na Freiburg. Stuttgart yaje kwakira Mainz. Iyo niyo mikino ihari kuri uno munsi. Gusa amakuru tugiye kubaha akomeye cyane ni kuri El Clasico iri uno munsi. El Clasico ni Real Madrid ndetse na FC Barcelona. Ni umukino ubukomeye wahuruje imbaga ku isi y'abazima, ariko murabizi neza ko ejo kuwa gatandatu twababwiye amateka y'uno mukino, imikino bamaze guhura. Rero ni umukino uraza gutangira ku isaha y'isa 11 za hano mu Rwanda n'iminota 15. Real Madrid Santiago Bernabeu. Real Madrid yaba yakiye icyo bita FC Barcelona, bamaze guhura imikino myinshi cyane. Ibyo twababwiye ejo Barca yatsinze imikino 43, Real itsinda 30, banganya inshuro 20. Ndetse reka dukomeza n'andi makuru. Hari abakinnyi bari mu mvune muri Barcelona, bita Rafinha ntabwo ari buboneke mu kibuga, bita Ferran Torres arashidikanywa ko ashobora kubanzamo cyangwa se ntaboneka kuko amaze iminsi mu mvune. Ariko umukinnyi witwa Lamine Yamal arimo atangaza. Lamine Yamal atangaje iki? Lamine Yamal rero akaba abyutse yishongora ku bakunzi ba Real Madrid. Real Madrid byatangiye kuri Rodrigo atangira avuga ati uno mwaka batwitege FC Barcelona tugomba kuyitsinda kugira ngo dutware ibikombe bicaracara kuri no mugabane w'Uburayi. Ariko Lamine Yamal nawe ayungamo aravuga ati harya umukino ushize byari ibitego bingana, ndakeka byari ibitego 4, ariko Lamine Yamal uri kumva ko ari kwishongora ku bakunzi ba Real Madrid. Ariko uno mukino nyine ni kuba umeze uvugisha abantu benshi baraza bagatangaza ibintu, ariko match niyo tuba dukeneye ko byibura baza kutwerekeramo ibyo bikorwa bari gutangaza. Rero kubera ko amakuru ejo twabahaye y'amateka n'iki, ubu tugiye gukora akantu nka probable lineup yacu, ngewe Clement na Sacre, kugira ngo turebe probable lineup yacu abantu bari buze kubanzamo kabisa. Ikipe uko iraza kubipanze, reka tuhere ku ikipe iraza kwakira uno mukino. Ni ikipe ya Real Madrid iraza kubipanze gute rero ikipe yawe Eme? Ikipe ya Real Madrid munsi mutoza bita Xabi Alonso, mwizamu ndabona araza gutereka mu witwa Thibaut Courtois nimero 1 mu mugongo. Mu mutima wa defense n'abandi bakinnyi barimo Dean Huijsen araba yagarutse. Dean Huijsen araza gufatanya no wita
Eden Militao mu mutima defense mu mutima wa defense rero reka tujye ku ruhande rw'ibumoso turaza kuhasanga umugabo bita Carreras w'ikipe ya Real Madrid guturuka muri Benfica. hano kuri nomero kabiri kubera imvune nyinshi bagize Carvajal arashidikanywaho bita Trent Alexander arashidikanywaho Xabi Alonso ashobora kumanukana n'intwaro bita Federic Valverde. Reka tumanuke rero twigira imbere muri mediateri mu ba mediateri rero baraza gukoresha nimero 6 bamwita Chouameni n'umufaransa niba bafatanya n'umwongereza cyane bita Jude Bellingham imbere yabo ku 10 baraza kuba bafite umwana muto cyane n'umunyaturukiya bamwita Arda Güler. uruhande rumwe barazana umwana ukizamuka umunyargentina Francis Martantano. Kuri 7 abanyanyagira neza cyane n'umubrezil bamwita Vinicius Junior. Batakisha kabuhariwe imashini guturuka mu Faransa Kylian Mbappe akomeje no kwitwara neza ubu ngubu tuvugana agira ibitego 11 na Champions League niwe wiyoboye afite ibitego 5. Reka twimanukire n'ikipe ya FC Barcelona ngo mwizamu babanzemo bita Wesley Sneijder mwizamu n'urimo ariko mu mutima wa defense tukaba dufitemo abagabo babiri ngo bateretsemo rero bateretsemo umugabo bita Araujo akaba nawe kapiteni w'ikipe ya FC Barcelona ari bafatanya n'umwana muto cyane bita Paulo Kubarisi bakazira Gerard Pique. ariko kuri 2 turaza kuba duhafite ngiye ndi kumva umuntu nashyira Jules Kunde uruhande rumwe urundi bamuzana bitwa Arland Barga nimero 3 mu mugongo mediane nemera ku inosi ya rurema baraza kuba bateretsemo umugabo bita Pedrinho kuri 8 hano Pedro Gonzalez araza gufatanya n'uwo bita Frank Diong ari kapiteno Frank Diong guturuka mu Buholandi rero ku ruhande rumwe baraza kuba batakisha Marcus Rashford n'umwongereza urundi ruhande barazana umunyamaroc n'Espanyol bamwita Lamine Yamal kuri 10 rero baraza kuba bateretse wonde bamwita Ferran Lopez araba mu bitugu by'umwataka bita Ferran Torres nubwo ashidikanyeho ariko ino niyo kipe yacu twamuterekamo hano. Ferran Torres akaba ariwe waza kwatakira ikipe ya FC Barcelona. Ngewe ndi kubona izi kipe dupanze gutya ngende kubona byaba byiza ariko bazipanze kubera ko nk'ikipe ya FC Barcelona tugendeye ku mvune ifite Ferran Torres nimba yagarutse akaba ameze neza ndi kumva twamuprefera kujya muri no ekipe noneho ngewe nari kwemeranya nawe ni muri no mutima wa defense aho bazanye ngo Araujo ndetse na Kubarisi ndi kubona Eric Garcia ahubwo yaza kubanzamo muri no mutima wa defense noneho Jules Kunde akaza kuri 2 byaza korohera ikipe ya FC Barcelona byibura kuza gukina kuko Araujo akora amakosa menshi akaza byibura kuza mo asimbura ikipe ya Real Madrid urabona nakosa uravye muri ikipe ya Madrid uburyo bayipanze ni gutya rwose kuko abakinnyi bayo nimero 2 bose barashizeho bita Trent Alexander-Arnold ari mu mvune ariko ashobora gushidikanwa ko bamukoresha ukazana umuntu bita Dani Carvajal nawe rwose ntabwo ameze neza urebye imvune Barca ifite abakinnyi bagera muri 7-8 bavunitse umuzamu Joan Garcia ari mu mvune Gavi Dani Olmo Ter Stegen Christensen Lewandowski ndetse na Rafinha urumva ikipe ibanzamo yose muri Barcelona ifite imvune iyi Real ndabona ihabwa amahirwe. Real urayiha amahirwe kuri kangahe kwijana nyamara ikipe ya Real iri guhabwa amahirwe ariko Barca nayo ntago wavuga ifite umutoza mwiza nagaraga fupfu mvugo ari myoshora kuza witwaye nuze ikagukubita ibitego kuko Barca ifite Mediane Pedri arabarimo akotorora ikibuga kereka nge ndabona ino Mediane ya Real Madrid nibasha kudomina
mediane ya FC Barcelona ishobora kuza kugorana ikaba yatsinda. Noneho wakubitira kuri Kylian Mbappe, abantu umukinnyi umaze gukura ndetse abafite uburyo bwiwe ku mukinnyi akaza kuba yagutsinda igitego, ariko ndabona hano ntago nakubwira ngo ino kipe iraza gutsinda, ingi iraza gutsinda, ariko dukurikije imvune zihari Real Madrid hano yabasha gutsinda. Real Madrid irahabwa amahirwe, urebye iri no mu rugo. Santiago Bernabeu igomba kwitwara neza ikihagararaho nk'ikipe mu rugo, iraza gufata ikipe yitwa Barcelona. Njyewe nk'umufana wa Madrid ndatangaje, ikipe yitwa Real Madrid hano Santiago Bernabeu ku musifuzi witwa Cesar Sato Gallardo, saa 10:15 rwose match yaba yanzitse. Ikipe urebye no kuri table, ikipe yitwa Real Madrid iyayoboye mu mikino 9 ifite amanota 28, aho ikipe ya Barcelona nayo ni ya kabiri mu mikino 9 ifite amanota 22. urumva ikipe zirapressingana zirakurikirana cyane. Ngo hano ikipe iri gutsindi indi irahita iyobora. Reka turebe nimba Barca iraza kwitwara neza kugira ngo ijye imbere ya Real noneho, cyangwa se Real ije gutsinda ikomeze kurusha amanota arenga 5 ikipe ya FC Barcelona. Gusa abahanga bavuga ko ino mikino El Clasico ikintu bisobanuye ibi ngibi birangizwa n'ifirimbi, ntago wavuga ngo ikipe iratsinda ngo indi iratsinda. Ushobora kuza kuvuga gutyo ugasanga imwe itsinze indi cyangwa se birananganije. Reka turindire ifirimbi y'umusifuzi. Wakoze kubana nanjye Aime, ndi Clement, wowe wakoze cyane. Nanjye ndi Aime, mukore subscribe, share na comment, ubundi twikomereze twongeye ubutaha amakuru nakagaruka kuri Umwami Films. Tubahaye ikaze rero, mujye mukora share na comment, mutubwire ibitagenda neza kugira ngo dukosore. Subscribe yanyu irakenewe kugira ngo tugumye kubaha amakuru yizewe kandi ameze neza cyane. Bye bye.